Ai, soarfu. Atapa de idisi. Pewe kombaka fuchari na a reminding kontot unu. Want mi merk wansan op. Mi betakasan volgens mi verkeerd, hè. Maar mi shitaki. Mi takasan verkeerd, maar a uitleg bij boom voor te akavoro ba drilezi. Mi go luka asan baka, asan esortaki amang olei drilezi. Da kavoro bari. Daar moet ook eens inschrijven. Dus dat uitleg samji, na dati, want na 3-dimensionale lei, yeshi asanego abra a lei, nanga akavoro. Isabi? Inom luko amang nanga den trasan oromheen, im luko asanego abra a lei, nanga akavoro. Akavoro na great reminder, nanga a lei na a 3-dimensional spel. Insa de mahorunu. En mopo uit aan gweno in na 5-dimensional. Ere. A snekitori. Wo vervolg wam chimpis fazan dat evete. Want abun tak so mij kosmi. Tak ja man, isabi. Luku binespang u kan kosmi maar. Uno kon play bedreig mi wan meshi mange play bedreig. You san potasan toch? Moro betre a cherchi man. Dem cherchi man mus de laatste man sa e komport desot sandati. Isabi. If you na notif do is ya Bijbel na shuar mo meki shuaring. You rotsak you. Luku fa bon voorbeeld den snesi dape. Ina next na je we sani say de une oro ang begi. Tako de man draai van gedachten, hoe begi mek de man pak den sanda de man gwe. Ik zie na ba de man, isabi. A begi na yepi, as a na so rot so de man na pe haluit, isabi. E vrede desma, want de man kon vrede, isabi. Dus nou die wechara faya kadoro, isabi. Dan, de mij pije bromoro, nanga leisa de wakafoterisma e sukumoni. Daarom mit ego mine sukumoni na no wamaf next, isabi. Asansa me takja, na moro furu, na eigenlijk ja krioro. Maar, you sa no krioro. You ka abwansa na rantu an no, ye wakabaka wa lei. Brada, ala den geloof na lei. Isabi? Wo starta taki vanuit a bere fabis. Onder superficie stil funa mighty majesty. Sayan queen na ridima. It, abinki me speed brimstone ang aswarfu. Yere. U brada ngasa u krioro brada ngasa. Asansang alaman sabi. Alasma sabi. Mana nou me confri membre unu krioros. Ma fuchi sus refi. Ifan de mananga franya ere. Den sa boom taki a wetman. E drayasan omgekeerd. Amegi siksif negi. Dus na sneki na gado. Dama tak na sneki na dibri. De sami wan kukcha kontot unu. Na isabi miyere taki gado meken srefi. Isabi. Da gado mek unu. Ma isab de man say tak den sani na man sang ama yere wan sani wan presi. A denk ei begrijp asani. Ma te amam leg je uit nou tak madang in soort hoedanigheid als aan dat vindt pressie, want van wansansang ne bestang kon bestang onzichtbaar daarmee mek sansang weeshi mo no man shi eng de man na yere mo jia a breakdown voor you srefi bepaal na you eigen mening. If you want taking, if you want godoro, bakawa entiteit. Want, yere sa mio tegija. Mia noti de mi konja. Mi be jakba. You krioro brada. Sa mio tegija. Gado no kan de wansani. Of
gado na wan sma. Mi omu, mi tanta, ko no spotang ausrefi. Wan plantje na wan plantje. Wan froktu na wan froktu. Wan puspusi na wan puspusi. Wan dagu na wan dagu. Wan libisma, wan gado. Wan libisma no kande gado. Luku we takasan tak unu na gado, maar une takasan bung. Unu ano gado. A gado de in unu. Mo meki konsap sana, mo meki verstaan, sana gado. Omdati, wamase nuansa ni jimi mino sap subscribe sine moro, pe Moses tak ashigado, dan Jezus tak no wamang no shigado nooit. Da man, dat is ma aksi tak soort wanf den tu true. Da sami konshi, no wanf den tu mane bestare, no Moses, no Jezus. Maar in dit geval, awansa de kar Jezus takatru. No waman. Nooit. Jezus tak no waman no shigado. Maar mi etegi yutaki. No waman. Nooit. No man shigado. En temi char yu kon tot a herinnering. Da yo kisi srefi tak ai. No waman. No man fasgado, ino man shaman, ino man yera man, ino man spotanga man, no waman no sapa man pa mopo, kom no taka man, no waman no sapa frequentie, want na wan frequentie, fu, isabi, na wan universal frequentie. De mij kar gado. En no wama no sabi pe akmopo. Ana bijing. Ana keba. Say ding na gado. Na samte gulas. De man symbolisering na nga frequentieteken as neki, like frequentieteken, ma agado srefi, amoro iwan na wijsheid na gado. No waman no sabi pe a wijsheid komopo. En na wijsheid de in unu. En door dat die a wijsheid de in unu, dan ucharu schreef kon tot manifestation, waardoor a metamorfose vindt presi, mek je shimis don jay takangay. Zwaarfu. If je de agree, metak dipang metakanga unu sa sapsayp sakba. Den tramang, abi den tragado. Mine takanga demang. Dema abiden tragado. Agado disi. Na agado fu unu wang. Na wang universal frequentie. Na agado fu unu. Maar, yeshi, ka manifesting. Inina a vorm fu as neki te a metamorfose fin presi dan a dat yoshi. Maar dat nou ataka letterlijk was neki. Isabi? Na wisdom daarom de mij sorry taki. Amoro konwang ondro ala de animal. Zo listig als een slang na sneki. Dus dat sa de mandu. Iedereen de man, ibe kosa sneki tok. Ja, ibe tak so fast sneki dan. Agadof de man disi, bakasa dego.
Ama fluka sneki tak yu tini snechi yu. Entaka sani, na entaka snechi tini. Na entaka snechi awan tini snechi. Yu vervloekte tini sneki ismul go jiro ko go teiga vrouw. Yu sakroi pitapi bere de nyan stof. Anasref gado dati sen Moses. Gwa Egypto go fringwan staaf agrom. Trowan sneki. Zwaarfu. Hey, tani van brada dat sampotar a reactie dati. Mishi wan trawan tu. Je begin kisis refi no? En die of na veining. You know, aman dat potak yung madang Moses be opo wan kopro sneki. Giden sma ina woestijn. Agado san fluka sneki. San, no, uven mi consent tok. Adif you inside bribi wan jimi ane bosta. Mine teren strefi. En kosa sneki na den keldis do asan de saka satang. San skrifa buku. Na demang pota spell atapa sneki. A wisdom funu. Deman taya wisdom funu an dau kondong ubidingwa baka dem bullshit. Tak sneki takang a vrouw. Moses fring wan tiki na grong atrowan sneki. Ator dat tref na wan parable. Seide. Wan gado sana wa omnipotent. Isap sa dat wan taki. Amana alles wetende amabe saptak farao. No bogo me na nga santa amambo sen Moses godu. Matotokama sen Moses godu asani. Zwaarfu. Ano wan klon gado. Ik nape spotang eens refi. You lek libis mas refi. Isaptak efi sena boyfi. Fugodu wan sani. Densma no agree de no accept amang. Na so Mario sena mango. You sap 1000% tak na so soft so yo sena boy. Yo sena boy. Fu di agado dis na wa omnipotent. Ama saptak di lukofara me sen Moses ak mo po. Go opener. Ama saptak fara uno bogwe mei. Matokama senamang. You brief takasan dis na wa ekte verhaal. Na wan parable. Den kele kibri a true. A staaf sa Moses trowe na grond. A tromas neki. E simpel no fu ukong. Broko den sandisi. A staaf e symboliseer a leiderschap. En a sneki e symboliseer a wijsheid. Of we karen a winti. A fodu na wa winti. Na so des ma fu sabeng. Dus dan a staaf a leider usaplek ede. Moses bonk a staaf na grond a trowan sneki. Isap sa dat wan taki. Asane sori tak na sneki na ede winti. Na sneki. Na sneki na nga manawang. Na sneki na wisdom. Na wijsheid na ede winti. Na ede frequentie zonder wisdom. Next no bedeja. Alasani e comfort uit a wijsheid. Funa universal frequentie. Wiki mi brada kisis refi. En kom baka. Tot na define order. If you want we baka wa entiteit. Of baka wa sani. Want you know make gado. Hij is iets. Of iemand. Amano no waf den tu. Maar dan want rama utak yamada sana frequentie. A frequentie na energy. Na energy. Sana energy a energy na power. Sana power a power na power. Na so san say no mashi. Isabi? Dus. Atrasan baka. Iere buchu singwan poku tak. Me nagus. Nagus nagas. Sana nagus nagas. Edeng na nagas. Na sneki tore godoro. Na anagas anigas na nagas. Anagas
na wisdom. Na schreef sani, de mei playang unu, buru unu, verdwaal unu, ma eindo doro, fu kombaka, alasani, o kombaka tot unu, doordat een magnetisch veldje, hering ba magnetisch na staal, na wan frequentionele staal, sa e harteki, alasang e behoor tot a orde dati, a frequentie dati. Wiki sisa. Dus, de man taku no anu, naki. A anu, na a bron, a source, be a kra, a libi, e circulair, en e comfort, e sproitik mo po lekwan fontein, isabi. Ma ana, na nagas, anana na anagas, en anagas na wijsheid, en a wijsheid na she, hij kon toch tap wan vrouw. Tak anana na wan vrouw, na nagas as neki na wan wijsheid na wan she. Yeshi? En enki na doti. Dus amma na via saukong, a doti na ngakra taikawang meki a metamorfose fin presi door a manifestation in sa ucharus refgo. Sana sani na lek fame soru no ayer san fu de man disi na sneki na wan teken na wan universal teken wan tek da automo den na Amerika za sneki ana de sneki di sayeshi a koporo sneki tori bakatu ino shi omero ka mei jaman fu me kwan koporo sneki da des mam Lucas sneki dan des mo fin genezing. Maar dan nou, a pater disi, na no wan kopros neki, te begiji fui Lucas aan fi fin genezing. Maar de man die zei begiji gebed van genezing. Maar man dat bem ap wan kopros neki, fu des ma be Lucas neki, fu des ma be kang fin genezing. Sana kopros neki. As neki na wijsheid ook batok. En na kopro. Na den kopper color toch. Sang. Ik connect na as neki. Daarom je si amei tega amantaki. Ora lok tu jideng. Tede looking dofin genezing. Zeide. Na sneki na God of them man talk. A wisdom, a fodu. Want te de mayere fodu, te kamang. Samsang amang dis fodu. Wijsheid na Hollands. Wisdom na Engels. Zo het woord toe des ma fu moes gebruik. Zo het waf den des ma gebruik. Want wano Hollands, wano Engels. Voor moes kara wijsheid. Fodu. Na dat ben da woord toe. Fodu. Maar dat den keltak na den bigisma. Maar na sem. Want na den bigisma abasabi. A wijsheid den na den bigisma. En die jere den bigisma horu bakajunu. Sei rikepsa. Dus te ilibilanga. Koutaku man de danga 102 jaar of 98.
De man dati, no eri en kan neer kon snel. Hij tek ting fos de man dati, kom baka. Daarom asane sori tak na den biji wang, e horu baka. Na defined frequentie. Sa wang asan na wang. Da de man etang inu area. E circulair le kwa soort vorm fu protection. Isabi? Isap fadens ma no de e denki lek libisma. If you denki lek libisma, you no begrijp not vast aan disi. Want mineta kanga libisma, mineta libisma sa no de na spiritual awakening. Kom baka tot unu. En asano komoro neimotu. Tot slot, mijiwa ma aksi taki na dem chinso foto nengre wang asan dis deji. You san stel a vraag, sumay tak den sani. Sei kataki, famida jame tak jalasma. Iri kataka asan dis na Christianity, tang apater open buku, etak jian en aleman, e wakanga skal e sukumoni. Mine ser next, dus mine suku alamanam tapu. Asan disi, na demang funa frequential order. En asana no lek fam soru ano ang color sanyere taki black amang of special crioro. Want den san dat na termo na wan spiritual thing. Na yusang aba spirit akra, a soul of life. Na you ogra basani. En na tot you a activation okong. Te a desofara. Wan no de abijing ba. Isabi? Maar na morang amoro asano fen presi. Dus you sang e grab seip sagba na fi sukuf separate. Na separation style, separation time, na separate jabif separate. Isabi, disconnect you fu a onsen na nga de wan san de na ontweten tijd. De wan sang de against na glory, na divinity, na host of gloriousness. Dus sama biftay guete. Nou, mi denk wo horen tanga ja. Wan san laima inoman takala sani inwang. Na pis-piswe kong fu charu kong baka tota a herinnering fu rimainunu. Isabi? We tapatakiti de ja baka fana ita bere fa base. Onder superficie stil fu na mighty majesty. Sayan queen na nga ridima di karmi wang. It. Abing gimay speed brimstone nga swar fu. Ash.